Makiaria hindi ya gukungwira muthi wa maria maturigiceirie ikundi iria itari cia githirikari hamwe na maabitha kuma honge-ini itiganite cia thirikari ni magite na mweke wa gutheria tauni ya Nyahururu hamwe na guthomithia muingi bata wa kuramata giko. Hindi ya mihang'o ino arutwo a thukuru ni magite na mweke wa guthomithio njira cia kuiga giko na gutaririo njira cia giko uria kingihuthika hari uthunduri wa indo itiganite. Thimu ya mwaka uyu iraturia atiriri tungika atia kumenyerera environment itu niguo itige gutuika ina giko kiingi na turetikia ni responsibility ya mundu wothe from the household level miciini itu na community tunyitane hamwe o mundu aensue kiria agura kia plastic ni turahota kukimanage wega either ni ku dispose wega kana ni ku recycle kana ni ku reuse kana na kwetha alternative. Maurice Muthiga kuma gikundi-ini gia St Martin na David King'ori uria ni abitha murugamiriri wa ruhonge rwa maria maturigiceirie ni matariirio gwati uria ugomeire uturo wa muingi na nyamo kumana na unyagi utari na kihariro wa indo cia plastic. Nataka kuhakikisha ya kwamba tumemalizana na mambo ya plastiki. Tunafikiria jinsi ya kutumia plastiki, tunafikiria jinsi ya kuepuka kutumia mambo ya plastiki, na leo tumeshirikiana na mashirika mbalimbali. Tuko na Kenya Human Rights Commission, tuko na vitengo tofauti via county government ya Laikipia, tuko na watu wa environment, tuko na public health, tuko na watu wa probation. Pia tumekuja na wanafunzi hapa ili tuweze kusherekea siku ya leo. Siku imeanza na kutembea katika estate zetu hapa Nyahururu. Maugite hari bata thirikari icuranie na kurehe subject eitharanetie wega maundu ma kuramata giko kuhurana na mogwati ma unyagia wa giko na maria maturigiceirie nigetha kugia na muthingi mwega mihang'o-ini ino. Kulinda mazingira ndio ikue safi. Unapata environment ikiwa safi, ikiwa chafu tutakuwa na communicable diseases, ugonjwa kama cholera, tunaweza pata ugonjwa kama hepatitis, tunaweza pata ugonjwa kama typhoid kulingana na ile waste watu wanatupa pale, na ugonjwa bado tunaweza kuwa na ugonjwa kama typhoid, dysentery. Hizi ni communicable diseases ambazo zinasambazwa ama zinaenea kwa ile njia ya kukosa kutunza mazingira. Mihang'o o ta ino ni iratafanirio mwena wa Juja tabarira-ini ya uhandi wa miti thukuru-ini wa anake wa Mang'u High. Ruhonge rwa KWS rukiuria arutwo makorwo mari muhari-ini wa mbere hari guthaitira maria maturigiceirie na makiria uhuthiri-ini wa indo cia plastic iria irathukia maria maturigiceirie na njira nene. We have actually seen a lot of our rivers, a lot of our oceans, a lot of our roads have been dumped, have been littered with a lot of plastics that has actually caused a lot of blockages of our drainage systems. They have also been able to be taken all the way to the oceans and rivers and lakes, and there we have our great marine ecosystem. Igongona riri arutwo arutani na nyiti itemi ni marahandire magana ma miti. Mwandiki ruhonge-ini rwa nyamu Ndagitari John Kipkoril akiuga mihang'o ya thirikari ya kuhurana na guteo gwa giko ni ciarite matunda na gicunji kia 80 harĩ 100. The students standing behind me here, they are in the front line tomorrow of passing the same message that we need to take care of our environment. And I want to thank Dr. Chumo, the Conservation Secretary, for coming to Mang'u High School with his team to pass this same message. And would wish that this and more partnerships can be there for many of our young people, because remember, tomorrow belongs to them. Mihang'o ino iratwarithagio na mbere ukungwiri-ini wa muthi wa maria maturigiceirie. Handu-ini ya Kameme TV ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.